Si Claude Tamo po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ng ponbie. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami. At may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mit mong lugod. At yatsyat may kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo'y masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo'y sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi sa lunan. Ban makasuyo la karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ting sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapaynawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariya na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayang punan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawili ng aklis mi keka king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Magrasya nga bakpo ke katamungan. Yabe talaking panalangin tamo'y kapasalamatan daring makatuki. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Remio Mercado and family. Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul. Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carewan and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, para king birthday ng Claudio Rivera, para king birthday ng Lydia De Vera, kapasalamatan na namang Mr. and Mrs. Winky Smith and family, R.D. Galura and family, Jaime Galura and family, para king birthday ng Maria Lusong, kapasalamatan na namang Lourdes Macapagal and family, para king malagwang kapaldanan dari Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Mary Blaze Sampang, Elsie Dizon, Baby Pantig, Linz Bogton,
Maria Luz Ginto, Zaina Lorin Hope Matito, Danilo Makapinlak, Renato de Jesus, Yoli Pineda. Paraking kapagnasanang Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Krista Josephson, Colin Elizabeth Fernando, Yalong family, Lising family, kapasalamatan na namang Ricky V. Trinidad, Jose C. Ginto, Michelle Briones, Reni and Seni Mercado and family, Lourdes Carmona and family. Yulino Sana King Ligaya Banuaring Kaladwadari Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carewon, Erlinda Juan, Simplicio Valenzuela, Emilardo Yalung, Ricardo and Eupresinia Lising, Sioni Pineda, Cristina Benito Mary Nisa, Guadalupe Sawal Dabu, Paraking 9 days ng Ruby Mandap, Jose Barrera, first death anniversary, Marilu Bungay, Amancio Capili, Chucky Garcia, Miguel Canlas, Bem and Francisca Yalong, Bem and Francisca Lusong, Ray J, Leonardo Bernardo Dint na Makapagal, Kamberin Sablang Maldang Kaladua, King Purgatorio. Yabiatala naman po king kapasalamatan daring kaya katamong benefactors keti king Asol para king Bulaning Agosto. Mayor Eduardo Di Mandato para king Generator, Felicitas Bagang. Talakad tamo po.
King lagyo ning impam po ning anakam po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Mayapayabak kay kayungan po. Maya payabak po amon. Isadyata lang yan rin kay katang sarili king pamakyabe, king pamagdawon kaniting misa, kapamilataning pamanyisita mo ka rin kay katamong kasalanan, at pamanyawad, kapatawaran, king mapamakalulong Diyos. Inya nga tamong sumabi, Amin ang ku, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, king nikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat pusanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita panigapuko kang nuan na Mariang kapilan mang Birhen, karing sa blangang helang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos ang mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, daratang kaming mibayit pasibayo king Espiritu, ban pagmasusyan ing pangayampon mi king Ginoong Yesu Kristo. Tagkilan mo ring biyemi,
gawan mong tanda ning kekang lugod king meto ketawan. Iriyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Itang benging ito, makapauna neng mi pamale, karing katamong pipumpunan. Banketo, kabud ikit do nung nanula uri, ding sumpang kareng-karelang penaligan. Matula lang mirinan si kananlub. Itiya ing panenayan ning kekang balen, ing pangaligtas do ring banal, ating pangalupig do, ring karelang kasalang. Uling king paralan aginanti ko karing kaya kaming kasalang. Makanyan mo kami namang pepaligayan, king pamanyaos mo, kaya kaming lumapit keko. Ding banal danganak ding mayap, matampalang niyain sakripisyo king makalihim, at misan metong lalub, tinanggap kaniting dibinong kasunduan. King ding banal, para lang makinabang karing kalam o dumalan karing panganib. At kanita po, migmularong delit ding dalit do, ring karelang pengari. Ing amano ning ginu, Salamat, King Diyos. maligaya yo ing balayan, a pinili ning ginong maging sariling keyo. Maligaya ya ing balayan, a pinili ning ginong maging sariling keya. Ikong sablang matulid a pamibiyebye, king ginu tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Maligaya yo ing bansa, nunging Diyos yung ginuno. Maligaya yo ing balen, a pinili no. Maligaya ya ing balayan, a pinili ning ginong maging sariling keya. Dapat ing ginu ingata na lo, retang makitakot at kaya gagalang. At sablang manalig king lugod no, iligtas na lo king kamatayan. King panahon na ning danop, pagkalubanong pamangan. Maligaya ya ing balayan, a pinili ning ginong maging sariling keya. Ing ginu yang kekatang kapanayan, talasaw pat kambilan. O ginu, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kekake manalig. Maligaya ya ing balayan, a pinili ning ginong maging sariling keya. Pamamasang ibat, king sulat, karing Hebreo. Ing kasalpantayanan, ing batayan karing bagay kay katamong panenayan, at iya ing katibayan, para karing bagay e tamo akakit. Pauli na ning kasalpantayanan, daring kay katamong pipumpunan, ing Diyos metulaya karela. Pauli ning kasalpantayanan ng Abraham, pementuana itang utos ng Diyos kaya, mintaya king balen apengako ng ibye ng Diyos kaya. Likwane ing sarili ng balen, bista man nabalo itang pupuntalana. King kapamilatan ning kasalpantayanan, mibiyebyeya ang timong metong adayuan, king labwad apengako ng Diyos kaya. Menoknangan niya karintolda, kambedari Isaac at Jacob, at tinanggap mo naman king pangako na ning Diyos. Uling i Abraham, penenayan itang syudad aginulis na telakad ning Diyos, syudad ating matibe pundasyon. Ing kasalpantayanan, yan naman ing may kapalyaring ipa kang Abraham, pistaman matuwaning tutu, at ting mismong sarang asawa na, ene malyaring mika anak. Penaliganeng tuparan ng Diyos ing kayang pangako,
Uling king metong muntaw, bistaman king iti, halos mate niya mo. Karin lalinto, rinda ka apalipi, akasindakal, daring batwin king banwa. At mabilang-bilang, antimo imbutil, ning balas king pasigan. Ding taong deti, may nga matelangan ating kasalpantayanan. Wa, ila mismo, eratinggap, king itang pangako ning Diyos. Dapat kanita pang panahon na itang malambat. Ikit dat ketula, ngeni, masayalarang kilala, king ilang dayuan lat mistulang maglakbe mo keti, sulip. Ding taong makanyan, apang lalawe king sarili ra, papakit dang masala, king atin lang pagdulapan pang tune rang labwad. Aliwa ing labwad, alikwanda king karelang isipan. Uling nung itipin, yang karelang pagdulapan, manawala sanang may kapagbalik ka rin. Dapot ali, ing pagdulapan da, metong ing labwad, alakwas mayap, at itiyapin ing labwad ng maligaya ka rin banwa. Inya ing Diyos, pikarine, ingaw sanding Diyos da, uling atin niyang sasadyang metong asyudad para karela. Ing kasalpantayanan ng Abraham, yan naman ing may kayagyag kaya, baning itawon, bilang ayin adurlukan Isaak, akayang anak, kanitang susubukan ng Diyos, Abraham. Abraham, itang pengakuan ng Diyos, makanyan man, makasadyaya pamuring idawon imbugtong ng anak bilang sakripisyo. King kapamilata ng Isaak, yang mabiye ing kayang lagyo, dapat Abraham, at inyang kapaniwalan king Diyos, agyune pasoblang me Isaak. Inya naman, tinggap neping pasibayo, nung warisa, antimong mipasobliang me Isaak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ginumanatili kay kayo, At kekon timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkaya nga lagad, parati ko sanang makasadya king nanumang malyari, makapiblas at makasindi sulu. Makiapos ko karingipos amanaya king pamagbalik ning karelang Panginoon, ibat king kasalan. Ban king panyatang no, mausyo at agad-agad
abuklatanan niyeng pasbul. Nuan laring ipos adasnan ng makagising at manaya ning karelang Panginoon. Sasabihan ko kaya kayo, magsadyayang pamangan ing Panginoon, paluklukano king lamesa, at pakananala. Nuan la nung dasnanong magbante agyang datang iya king kapitangan ning bengi o king ganingaldo. Tandaan nyo iti, nung balo namo ning buntok ning pamilya nung nanuyang oras datang ing mapanako, magsadyaya at ene paintulutan milubya king pibale-balena. Ikayuman, sukat kong magsadya, uling datang ya ing anak ning tao, king oras eyu asahan. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. Ing ginutang Jesucristo, kareng niyayaliwang paralan, tiro nala, inubog nala, ding kayang disipulos, detang tutuki kaya. Ngana ng ing pamanuruna, pamakyabe kareng makasalanan, ngana ng gumamit talinghaga, ngana ng panyabyana nala, keng karelang balating kasal pantayanan. Keng binasa tamong ebanghelyo ngeni, Jesus nga nakaringkeyang alagad. Aliwa mo po rin labing adware ni, detang hanggang makiramdam tutuki kaya. At ginamit ni ing larawan ning ding ipus panenayan de ing karelang boss datang iya. Itang kadwanang ginamit alarawan, larawan yang pamagsadya, ning meto nga makibale, bayang emilub ing manako ng gawana. So ing pangadisipulo keni, tungkol iya king pamagsadya o pamanenaya, pamagsadya at pamangilala king panyatang na ning Panginoon o ing larawan na ning Panginoon keni iyapin ing ginutamong Jesucristo. Neng manaya ko, neng pong manaya ko keng airport, as ng kalote, tang mag-check-in ka, ka-check-in mo, manenaya ka pa, bayo da kayo paluban king eroplano. Nya palagi kung daralan ni ka na akong laptop, kabang manenaya, magobra, o kaya libutan king mabilog a airport. Ban kanito, itang oras na ning kanakong panlub, ning kayo may itong yung oras, ning kayo doang oras, mikat mo niya. Makanyan mo naman, ning manenaya kang jeep. Ne po, para munta kayong obra mo. Panenayan meng datang, itang oras din ng kaketang paradahan o nung nokarnya tuknang, ang gaking datang itang jeep, ating gap. Makanyan mo naman ng panenayan may ing programa, aalben mo keng TV. Po, potang patalastas siya, kumakang merienda, o kaya ating kanggawan. Po, ating niyang ing pamanenaya, awos siya, o kaya kaluguran niya, o kaya pamangan niya, kay ba't mong minorder, king restaurant, ating niyang gap, malamo ating niyang vacuum, kailangan mikatmuan, ban kanito, mayari ing pamanenaya. Balang manenaya tamo makanyaning panamdaman.
ating oras, mubalo ng gawan mo ketang oras sa ito, ulit ang paninayan mo, alayo po. Nyapin din aliwa, kukutang da ng paninayan mo. Gusto nga lakang gagawan, akit da ka. Nung ating kang paninayan, okay ito. O neng mo balo yung paninayan mo, tama santing ito. O kaya, tano mong alana kang paninayan, king biye mo, atin po kaya katamo makanyan. Itamongan atin paninayan. Ating matuwa na yung kayong paninayan do, itam ito nga profesor ko, 90 plus na eh. Paninayan ko namang kunana ko ni nga pong ginungana, bisa na mate. O iting paninayan na. Ing mayari ni, ing biyan na kitiking yato. Nung maninaya ko, ala kang paninayan, milako ko, kapanayan. Milako ka hope. Ala na kang hope, kung ala kang paninayan. Ang pang ditakya mo po, itamongan ating tang paninayan. Paninayan mo mag-graduate ka, o ito ating kang kapaninayan. Paninayan mong datang yung kinsenas na, o kaya katapusan na, sweldo ito. O kaya nung retired na ka, magpensyon na ka. Ating kupong paninayan king SSS. Na po, paninayan mo ito, at least ating kang paninayan king biye. Neng maninayo, magsadyo at pagsadyan nyo ing paninayan. Nung piyesta ito, pagsadyan nyo. Pero kiraklan, neng importante yo ing paninayan, mas maragul ing kapagsadyan. Nung tao yung importante kayong biye mo ito, pagsadyan mi. Halimbawa, darating yung asawa mong iba't king abroad, may go brayo. Linisan ming bale mo, isadya mo, ing kayang gamit. At itang pinundar mo, pagsadyan. At makanini yung sasabihan na ning Ebanghelyo, king ugali na at sukat ng daptan ning metong a disipulo. Panenayan me, datang ing boss mo. May kipagkasalyo. At kini, ikapitangan bengi yang datang ng gawan mo. Matutod ka pa mo, on mong dinatang iyo, bayo ketang expect mong datang iyo. Merakap ka. So yung sasabihan ng Ebanghelyo, nung paninayan me, ing kang Panginoon, nga na ng Ebanghelyo, makapiblas ka. Makasindi ka sulu. Makasulula ka nita. At makasadya ka nanumaning malyari. At lulang sinabi ng keng pamaninaya. Na makasindi ka sulu, uling madalumdum suluan me, ing panyatang na, ning kekang boss. O kaya, akit mong daratang ne. At buglatanan meng pasbul. Nanumaning malyari ating silab, makasadya ka. May aksidentiya, makasadya ka. Ating emergency, makasadya ka. Makaredy ka, makapiblas ka. Neng manenay kang kapitangang bengi, ka pa mo magpadyama. Makapiblas kang masalese. Itang karapat dapat. Makanyan ing manenay. Ing sasabihan na po ng Ebanghelyo, nung makananong ing ipus, tapat yun. Mibabatayang manenayo. Libutad na ning ganingaldo o kapitangan bengi, king panyatang na ning kayang Panginoon, at karatang na medina niyang reward, makanyan niya naman ing disipulo na ning Ginoo. Tapat yang manenayo king Ginoo. King panyatang na ning Diyos. Itang tapat
mibabatang manenaya, king panyatang ning Diyos, midinan niyang reward. Mipagkaluban niyang reward. At itang ablas ning Ginoo. Migit ya ketang ayasahan tamong o asahan tamong ibyen na ning Ginoo. Nung boss tayo ito, mekad sweldoan na katamo. Kening ebanghelyo, asahan da rin ning ipus, karatang na ning karelang Panginoon, buklatanan de, at kaibat yung Panginoon, patuturanan na lang. Sige, painawan na kayo. Pero ali, ing makanya ning gewan no, ning Panginoon, pakaramdaman niya yung pasibayo, paluklukano king lameso, pagsadyanong pamangan, pakananala. Dintang yang may kay pagkasal ne, pagsadyanong pamangan, paluklukano lameso, yang mag-serve, pakananala. O ito, ing makapanenayang king tapat aalagad amanenaya king boss na. Ing tapat amanenaya balo na potang daratang ni ing boss na. Uling makagising iyo. Uling makabanteya. O iting buri ng sabyan ng vigil. Po, vigilant iyo. Minsan nating metong nga babaeng matwo, kayang paninap na sasabihan na kanuning nga pong ginukaya, potanggat panapon nga na bisitanda ka. So, ini ka nung matong babae, meglinis siyang bale, semasano ring muebles na, megsadyaya pang pamangan. Kabang magsadyaya, ating kinatok, siping na yung bale, kakatok kayakit naging siping ng bale, makuha ka sagulib, ating ugawan, busy ko. Mapila na minuto, tina namang kinatok, metong yang ima, po yung anak na magpalimusla. Ken tutuking aldo, karin ako mibalik, nga naning matong babae. At katlo ating kinatok, magtindayang kalang, at ina akong kalang makuha eda kakailangan ngeni. Menenaya ining matwa, king panyatang na nga pong Ginoo, makalukluk ya king salas na, alayang ikit adintang adyos, metutudyang mabaya talog, at apaninap na kano, sasabihan ng Diyos kayo, o may katatlo ko kinatokke kaye, nga na, emo ko biklatanan, emo ko pepaluban, kareta palang atlong pepadalanan ng Diyos, ito yung senyas ng pamangdalo na ng Diyos. So ipanalangin tayo po kaniting misa. Panenayan tayang palagi ng Diyos. Pero yung karaniwan gagawan tamo, lumapit tamo king Diyos. Mga di tamo king Diyos, manyawad tamo king Diyos. Ano mo pong ngeni, panenayan tayang datang kaya katamo yung Diyos. Ating panalangin tamo, datang nakagino. Pero, ibuklat tala rin kaya katang mata. Isadya tayong kaya katang pilubluban. Kasi, ing daratang nga Diyos, daratang iya kingadwang paralan. Karentaong padalano at kapalyarian, biblically ni at yung kasulatan, ang Diyos pepakilala na yung sarili na through people and events. Through people and events. So, ibuklat talo, rin kaya katang mata po to, at intang akasalubong kakilala, o kakilala, at inyang abanggit, oy tapala ing senyas ning pamandalo ning Diyos kaya katamo. Oy tapala yung pakibat keng panalangin tamo. Makanya niya palang paralan dintanging Diyos king Vietnam.
So ipanalangin tamong maging matalas lo. Anting talatuki at talasalpan tayo. Maging matalas lo rin kaya katamong panimanman king pangimut ning Diyos, king biyeta mo, at king kapaligiran tamo. Talaga tamo pongeni at ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, king Diyos, ipanglubos mayupaya, nilalang king banwa ponyatu, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa makaluklukwa na ning Diyos panglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukom ka ring mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alanangga. Amen. Kambering sablang manaya king panaslag ning aldo, nga tamong manalangin king Ginoo, ginubustan mong sunlagne ingaldo mo kay kami. Ulitan tayo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Kambering sablang magobra, kay kaban nimbengi, at para ka rin balamuari, ingaldo, datang, manalangin ta, king Ginoo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Kambering masakit, ay nadaratangan nin tudtud, at para ka ring ingbengi, balamuari, alaneng kapupusan, manalangin ta, king Ginoo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Kambering sablang bansang migigera, at para ka ring ingkapayapan, balamuari, binayang marayo, manalangin ta, king Ginoo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Kambering mi pasakitan at maliligalig, at para ka ring katimawan, manatiling makabitin, manalangin ta, king Ginoo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Kambening kabilugan na iglesia, manaya king pamagbalik ning tagapagligtas. Baning kay katang kabengyan, mapupus na king pamagbalik ning anak ning tao, manalangin ta, king Ginoo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Kambering sablang pepaubaya ta na king Diyos, king Aldo iti, manalangin ta, king Ginoo. Ginubustan mong sunlag na ingaldo mo kaya kami. Ginoong iglesia mo, manayayang mit mong kapanaligan, king ganap ng panyatang ning kekang anak, papanatilian mo kengang parating makasadya, ban atanggap miyang mit mong tula, Yesu Kristong ginumi manggaman king alangangga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kakayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuriyan po ni kaligayan ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal ang kapulungan. O Diyos ning sikanan, talapamye karing regalong daralami, tanggapan mo reting ayin ay ayampang ning kekang iglesia, at gawan mong sakramento ning kaming kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At keka timurin. iyat nayoring pusuyo, Makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebie, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at inaos mo kami king ligaya aginawa kaya kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag milaring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami, iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene karing keng disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo,
Iniangin igaganakan mi oy paing kamatayan at mamanyobli ng mebiye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod kambe ng Francisco kay kaming Papo, at Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langangga, ban kayabe ng Marieng Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panaun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod, kingib pa karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo,
ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipagita mo ngayon mikakami atong tamok king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalakok ing kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo kingapuna na ng Ginoo. O ginuyak matampang tanggap keka, dapat yakas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atyo ka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, at yuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo paing tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoy ti sanang Eukaristiyang pigkalugmo ke kami, pagdala na keng kaligtasan, at papanatilian tapat king sala ning kekang katutuan. Irialuan mi king kapamilatan ng Kristo, ginumi, Amen. bendisyon ng tala pong ni dening laro. Let us pray. O God, Father of all consolation, who willed to heal the infirmities of the weak through your Son, listen favorably to the prayer of faith. Send forth from the heavens, we pray, your Holy Spirit, the Paraclete, upon this oil in all its richness, which you have graciously brought forth from the verdant tree to restore the body, so that by your holy blessing, everyone anointed with this oil as a safeguard for body, soul, and spirit may be freed from all pain, all infirmity, and all sickness. May your holy oil, O Lord, be blessed by you for our sake. In the name of Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Luklukay po saglit. Then po kaya katamong announcements ngini pakikuanan kung once a month namo. So ore ni pureng pasalamatan tamong memye grasya, yayaliwang grasya king pabulan, hostia, sampaga, prutas, stampita, 5,000 lapong dinonate, daretang pamiyat tamo. Tanaman, detang tanaman na chukeng say binyanon tantino ren. Itang detang tinape aliwayang minye, aliwalang minye kareta. Iyat simbiki. Pamangan, sampaga, sagin, cookies, oren ipureng minye. At chula po kitang bulletin board tamong TV, dening announcement. So nung alakton king kayong lagyu, nakalasalamat kay minye electric fan para kareng choir. Saging, ang po pang abyas at face mask, sampaga, ang po pang pamangan ang ganapon. Ingkay katapon pong tutuking project ining generator. Pepakwenta kaya po yung load na ning buong kay ining shrine, detang kaya katamong pumps, uling ila dapat tutok ng deta, 50 to 75 kVA generator kaya katamong kailangan. May kayat luyang pupulayan, detang CR, ang paparinig kaya katamong pumps, function hall, ining shrine, kay bating pangatlo ining rectory at itang padating chapel. So far po ating tamong mag-donate 50,000, ang po pang 100,000 iba't king mayor, ang po pang pledge sa 50,000, so ating tamong 200,000 para panyaling generator. Paninayin kaya pa po itang specs na ning generator a kailangan tamo, karinya ma-determining presyo, no? Once atin niyang presyo, yanunsyo kaya po kaya kayo karetambis ang mambag. Nga po. Yung kaya katamo pong report, kayang July 2022, bandang end of August po pa sa jaking pabanuang report.
Ne po, itang linub, ang po pang linuwal. Pero ini para kanya pa mong July. So, at lula rin kaya katamong panibatan, lulub pera, intention, collection, then donation boxes, ang po paretang walk-in donations. Then po, kabudla mo lumapit o ining donasyon ko para kay Israel. Ne po. At yabe tala po ka rin pangadita mo, retang walk-in donors, kareng listahan, pangadita mong intention. Uling alala pong intention, ne po, bisa lang mo mag-donate. Ne? Deta naman nag-intention, tinla talagang burin papangadi, masakit la, o kaya pasalamat la, o kaya miyango biela. Ne po? So, tinanggap na pong 60,000 karening walk-in donations. Kaya katampong total, lino ba perang July, 192,457.75. Then kaya katamong gastos, ay, bit daya. Then kaya katamong gastos, oreni po, ing sweldo, stipend, electricity, water, internet, regular la po rin. Po pong food and groceries. Kaya ba't ing pamangailangan king household. Maraguling miscellaneous, kaya bela rin groceries, kandila, asedi tamo, datang pilula ng tamong boting malati para kayong oil, tokens, king arsobispo, kanyang megmise Kenny, ang papang second collection maka-quotation marks ita. Bulan-bulan po ating second collection, king archdiocese ating listahan. Miyayaliwala intention natin ng pontifical, king Roma, atin ng king CBCP national, ating pang-diocesan. Pero aliko po mag-second collection. So retang lulub kaya katamo, bulan-bulan, karing ko papakwa, abibiye king chancery, anting second collection tamo. So yung milabasan na July, kumakan 3,000 BME ka rin nga ako. Bali, second collection tayo ita. Pero alang second collection, po, o iting contribution tamo. Yung pangalipat din kaya katamong TV screen sa tintamong selling aliwang gamit, ang papang upo, king pamagobra. So yung total tamo pong expenses, 103,493.98. Kaya ba't soro rate yung total cash resisting miso sobra 88,963. Itang 88,000 na ito, mapitnaya nga dwa, 50% king shrine, 50% king rector, at itang 44,481, nung idagdag tayong June balance to 70 plus interest minus RQS, itang revised quota system, a contribution ng shrine para king administration na ng archdiocese, yung total balance tamo as of July 31 is 313.80.18 upon do na ng shrine. Yan po. Ini po, tandaan na niya, kayang tutuking Domingo, itang 8 o'clock tamong misa para Domingo yung misa ning kadwang pulong Domingo. Itanggat panapon para solemnidad ning pamaitas na banwang ning Birhen Maria. Kanya pong 15 dapat ita. O ning alata mong misang 15, pero pwede yang itang bengi bayo yung solemnidad ni kamisa para kitang piyesta. So makanitaya po. Yung kakadwang tandaan ng tamang date, iapining September 5, 6, 7, Monday, Tuesday, Wednesday, alas 6 ni ngabak, yung Triduum Masses para keng piyesta ng Virgen de los Remedios. So abak langan po deng misa, 5, 6, 7, at itang kapiestan, alas 8, keng September 8, 6:30 yung misa, Kenny. Kenny. Okay? Sige po.
Panalangin King Birhening Lourdes, siguro po ay pa-extrema sa leseni, o ini po ing mag-distinguish ke katamo as a shrine. Ing panalangin King Birhening Lourdes. Po, alayo ka rin parokya ini. Alaya ka rin parokya ing panalangin, balang kay bat misa o bayo mayari misa. Ing metong a shrine, king apong mamakalulu, at inlang aliwang panalangin, bayo ya mayari ing misa. Ito, shrine ya naman at aliya parokya. So ining makadistinguish kaya katamo as a shrine. Ing kadwang karakteristik ang makadistinguish kaya katamo king shrine, yapin ing First Saturday devotion. Po, kamatutuanan balang Sabado, King Birhening Lourdes. Pero itang kaya katamo Kenny, First Saturday. Siyempre itang katlo ing piyestang February 11. Detang aliwapang piyesta, May 16 ang po pang La Concordia, features la naman ang makadistinguish keng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Anya pinining panalangin King Birhening Lourdes, Dominguya nanuyaman misa akeli ni pangadyan niya. Po, yung pangadyan niya. So siklod kayo po para king panalangin King Birhening Lourdes. Itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balumuing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipami at yukabanwa misambanya ilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Yung kakanan mi King Aldoldoy, biyam kaya kami King Aldongeni. Apo ni patawad mo kaya kami ring sala mi keka. At ipamamatawad mi ka rin mi kasala kaya kami. Mga yamo kaya paisaw, King Tuksuno na ikabos, King Sablang Marok. Amen. Bapo mariamit mo kaking grasya ng ganong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni Gatyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at ting banal Espiritu, At timoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan nginit kapilan man, manggaman king alananggo. Amen. talakad kayo. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka ang timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa at ing Anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.